Welcome to Manung the Mampurang Putaram again. Chayhum, si Kangupani, a chobo Irans in a Maramoidana, has it like Manipur, Tonganba, Kuki, Amadi, MEITEI, internally displaced person, as it must more than a way government people record came between more than 60,000 people as homeless in a lady. I don't know, lady has a key internally displaced person, ma'am, say, Langaki, Makedi, Makogi, Oiba, Kudaki, Oiba, Kogi Matam Karagi in a Sinabayana, we don't want to fabricated house, how we often lay. The other Pradamiamgi Hangiba Hangde. Karam Matam Power, Sarkana Hazik, Matam Karagi in a temporary in a same lady fabricated houses, Mam Kuchida, Matam Cam, Queen and Lady have wangs near the wall. Hazik Power, Manipuri, Lengakna, Masi Chapsaba Pahum, Bivangam than Labasi, Koi Lengakam lady, Havigidamokta, Masia, Koi Lavak Miam, Prazagidamokta, Yamna Koi like Tinning Ivadum, Mikubam Kangnazik oil from say, Aduna. Manipur has a labor Tongan, but which Ching is Saruksing, the Laminamba MEITEI, Hazik, a Tongan, but Mufumsing the relief came that it like a from sing lady, Ado Haiba relief came Tagi, Masamasagi, Mayum the Changan Magimatamzi, Karamatam the Changani, Sarkarna, Makoi Chang the Vida Mutakari, Karamba, Hazik Towdown, Lakolabage, Manipurgi, Lengaki, Makeri, Tonganba, Kogi, Towdown, Mayam, Lokol Happy Waffum delay, Ado Hazik Fabugi, me Masinka, Masamasagi, Mayum the Layhanba, Namkrabagi, I have one chine, Aduna, Manipuri history, a Saguna, Ladiba, Mori, Amadi Champu, the Tari, MEITEI Singi, Hazik, Makoin labor, relief came, the Adamok Makoi Punchi, came a loy, don't even have one chine, Aduna, Hazik, Mamangi Chehigi, 2025 ki July, Tarik, Taraka, Ningsing Mayabada, Hariba, Jagasi, Dolai Tabi, Haribum from Subnatagi, Infal, Lagi, kilometer, Taraga, Mariga, some meter her lapa, almost 15 kilometers. I don't know, kilometer, Taraga, Manga lapa, Dolai Tabi, Hariba, MEITEI Tabu, Kulsi, Matamamada, Ladybird, Irang, Maram, with a cookie, Lalo, Natraga cookie, Ladybird, Mui, Mayam Kogna, Maitaba, Haribum from Sigit to Ivan, but to give you from later. I don't know, Haribum, Mafum Sida. How the kid around 25 ki July Tarik Tara took the meditation in Masagi, Mayum Changjagi, Hamatam, the security forces, Mayam Ting, Changi, the way of Lay, Aduna, Labor Kazamayamna, Hen Mahasagi, Mayum Makai, Yang Kuna, Masia Kuitorial, Lalaga, Iroga, Masagi Lamdam, Yang Kibaki, Wafum Lay, Aduna, Hozik live from the Manipur government and Lakoliba, Dolai Tavigi area, the Hozik resettlement of the MEITEI peoples, Hazik. Yamna Kaimon can honori have from late Tawabo, hiding from Sida, resettlement of Wungamadoribra, Aduga Sigi, Mayok Tamuklai from say, Cookie, musing the Sakulgi, Cookie, NP Kanguna, Narang. Lady Dolai Tavigi, Jagada, MEITEI, Amon Sangmayaro, having a chow protest on the Loina, Lengaki, Hazik Ladybird, like a Pakalak Masiki, totally Masiki, Ona Tainabada, Kukina, Hazik, Lengaki, Mayok Tatok, you are from Jini, Aduna, Lengak Tumina Lagadoribra, Constitution, Marumda, Masia, legally, Karitawum, Toy, having you often Chingose, Lengak, Kadai for Kari, Tanava later, have a from Sine, Aduna, Hazik Dolai Tavi, Katana Manipur, Tonga from the Hazik, MEITEI, Changmaya, and Labor, Mufum Sing. Masi Lengaki, Makedi, Kari Todang, Lapula Mutunda, Manipur ki Prazamiam, Hazik, Maruina, MEITEI, Hazik, Mafam Kundara, Labor Sing, Sangan Mungam, Wudoribra, Sing, Sharuk Singda, MEITEI, Amonata, Mungam, Wudoribra, Labor Cookie, Musing the MEITEI Tabe, Yaro, have a say from the day one of the Iran, Horputaki, Hiraga, Amadi, Tongan Makalki violence, a Turga Lapani, Adongashi Makso, Cookie, Jatina, MEITEI, Ching Sharuk. Cookie, MEITEI Tainable Lamsing, the Halakbayaro, Changbayaro, having a chow wahoni later say, see another side among the Hazik Cookie, Nagagi Marak labor, a chow Iran, Mokak Sinamaramoga, Hazik Nagana, Chingi, Sharuk Singda, Tongan. Jet post hang bottom the Cookie, Makedi, Yaro, heavy often the lay, Aduna, Sarkari, Mayok the lady, Badum, Tongan, Cookie, organizing Makedi, 24 hours ultimatum, but people often lay, ultimatum people say, Masi Karma Makalki protest no, Karma demand no, either Masi government the people, so what threat them Kakoy, have one sini, Aduna Hazik, Changmayadaba resettlement, maintain Akwai Chingi Sharuksing the Changmayadaba, Sarkar responsibility, Aduga, ultimatum Pirakumda, Masada, Sarkar, Tumina, Adamok Yang, Lagadoribra, Sarkada, Adumba, trade Amalakose, Masi, Akoi Labamiam Prada, Put the labor, so trade Amani, have a from Jagaloina, Nasiki topic. CoTU ultimatum, KUKI-ZO protest, MEITEI resettlement. So I welcome Nando Luwang, social activist. Nando, very good evening. Welcome to Manipur. And joining us to Ashang Kasar, Convenor, Native People's Committee, Manipur. And last but not least, Dr.Yumnam Premananda, Head Law Department, Manipur University. So I welcome all the guests on Manipur.
CoTU ultimatum KUKI-ZO protest MEITEI resettlement ai an je randomly ai oza sangli hojage aduna oza Ashang Kasar akhoni yemo ya se khoi chahi om dagi leiba IDP myam se khoi yamna phibam ta dana hoji tongan tongan mafam jing da leiba gi wafam sima khoi mek sing ure aduga leiba IDP sing se karai fawba makhoi haji sarkar na pir ga leiba mafam sing da kari karam level da karam ba khoi gi angle dagi yeng mutam da haji sarkar na makhoi da pir khudong chaw sing su awat be wat bungak tari habi gi makhoi pen ba yam phungdok ba wafam lai gare anu chei um jira haji sarkar na paikha leiba IDP gi resettlement da gi masam sa gi maram da masam sa gi mayum da hanjan ba gi masigi plan je kamaina khoi gi sigi matek sigi mani yeng we sai de hongina sai marak talak saki Prem kayamuk government mateng pange PA adu PA provide tawe facility PA adu tawe herasu ITP the levice ITP ni madu gadongwai da suma sama sagi khunda yumda leibadugi feel toba nungai ba madugi khena bududi yam adum khena gani ma yadabadagi tangai batabadagi adum leiba wani aduna ITP da leiba haibase akhoi nungai ba pot nate adugo tabada su nungai te adugo wakhan da su nungai te upai leitaba yadabadagi tangai batabadagi ITP da leiba wani sengna haibada madugi angang sing mama khra ahan sing gi de amarom da wakhando amarom da kainoma oi haiba ya dubo angang sing gi leiriba adugi khallaga angang amana chokhali ba ma je teenage ki natrag angang de gi mathamada chokhali ba sida masagi lamni masagi yumni masagi khuni haiba khangdadana leitadana mi gi mafamada natrag ITP gi mafamna leira chokhalla maduda leibaduda hairiba angang sing aduna chokhaliba leisha pakhan sing sina karamba wakhan migyan da karamba wakhan da khalamgani karamba migyan da yanglamgani haibase akhoina madu khaluba matamda madugi wakhan taw matamda khampham khangdeba ko asi noaitaba podamaneba aduna ITP da leiba se kadongai da su masa masa gi yum da leibaga yum phajaba yai phajaram da bayai nungairam bayai nungairam da bayai kadongai da su chandam na ba kadongai da su yaroi okay ado amal leire hoji akoi gi screen na just display tor ga leire maroi na ngarang ji ado lake dolai thabi gi area da akoi MEITEI ji masagi lamdam da masagi mayam mak da changge do matam da KUKI-ZO hairiba masigi community ji na makoi changma yaroi habi achauba rally um khaksat khiba fam leire tonga tonga slogan moi nang lawo je no peace no resettlement adigi makoi na trust before peace kai habi gi wafam we want justice what kind of justice have a question ne lak to ye lan moi na hobni mapani ki changjal padu illegal immigrants drug lords aduga mapanda khoi Manipur da masagi lamta na wi dong da aruba irang khak makoi na sagat khare hajik makoi justice pa mere hajik we want peace habi gi wafam buk lai habi dare moi gi MEITEI dige so KUKI community ki makhoi gi hajik laiba makhoi gi mandate che hajik kamaini yengwe hajik kangup amata ka tinaba yadana leire hajik laiba fibam jida naga ga pulap ko yaraktre hajik che MEITEI gi yaraktre mathang dana karam jati da attack taw da ge khangdri hajik bhawa khoina aduna sai sida asigi khoi gi ngarang thoki ba thok che mari leina ba point sing ken focus taw Prem akhoina first da yenga da base khanga da base original people community singa indigenous community people singa original nataba indigenous nataba gi wakhalom se lam amada state amada lemina ba kanda always adum thaga taibam panse khena ba kumdum khena rakani mase khoina khanga da bani aduna ngasai gi hairi ba kuki se ayam ba se illegal immigrant ni refugee ni moi konna changla pani ha ba je mayam na khangi history na clear tawe adubo akhoi MEITEI ga naga sidi lam asigi mapuni original ni aduna MEITEI ga naga na khaliba wakhan siga hairiba KUKI singna khaliba sidi yamna taibam panga akhoi tha haiba tare sarkar khenaba kumna adum khenaba se leigani aba mase akhoina hana khangadaba neba aduna ngarang dolai thabi da MEITEI resettlement tawba yaroi aina tawbase aidi yam phare na lawre amaromda maramti phare haradi khoi Manipur gi chief minister na sikari su khangde aba je chief minister da yawroba se pharabane maramdi chief minister je mai na consent thokte mik na pan thokte ma dum tumlaga leiba mong da dum phomungdi hokatba ngamdan leiba mong da leibse ngarang dolai thabi da KUKI singna MEITEI chappa yaroi changba yaroi haise aidi ma yawromgani na thajai yawbra yawdobra de khangde ko som nungai mandana se moibe nungai mandana se pause
따람들어디 강데 ngasi akhoi nainabda tabiyo hojiki matek adu nate adu lakjage ba mate asi adu moina tawbudo phare ba phare di si government na thon bani si government na thon bani thoina si government na thon bani na ai hai ge ba adu topic to the last have ne ba adu na ngasai CoTU IPCC community committee on tribal unity adu da naga yaw busuna te adu maina maming karmai tribal ki nomenclature loina sichinara asi thinga bani first government asi ban tawga da bani si tribal ki aya ba yaw de naga ki aya ba yaw na tawre number 2 da KUKI-ZO council da kana na wari saba hawe si da laka da bani ko ngasi protest tawli ba masi ki insist tawri ba masi ki injection kap li bese kana no KUKI-ZO council na natra KUKI-ZO council se mamang government na di mase unrecognized ni haiduna kano default tawraga ko kariya sera ban tawraga thamkhrabu potu hujiki government se na di KUKI-ZO council da wari du saba hawkhre aduna moi je mek mana se na tong se khangka khre ba adu tawre ngasi tholi bu moyam se man wari sari ba government na wari sari ga chali ba KUKI-ZO council na thon bani hai ba okay adu edi kana da blame tawgani adugi tamakta huji lak chaning badi aduga sigumba kuki di clear oina akhoi separate administration p3 phangdri ba akhoi karimata negotiate tawroi adu lawoi aduna ngasai MLA singsu mantri yaurasu imphal da lakhiroi haidana lakte na maramata moi kainoma lakpo wani aduna moi assembly da kana su yaude ko aduga kaino da yaude adu huji moi kaino da laraga adu da tawde adubu ngasai present government se noi lakhro na thembane aba thembade ki moidi chappa yai moite na chappa ya da boani moidi hanjan ba yai moite na hanjan ba ya da boani moi ayamba ching da de only except imphal khak ta ne aba aduna ngasai any kuki lakpa kanda akhoi government na risk logani akana suma do thingbang akhoi na responsible logani na lothokhrabani na ngasai ki surrender tawbo muangda potu ama utkreba aduga yamna ngakpudi sigi mari laina ina haibise prem sidi ngam ngakpudi nomai pairaga militant terrorist ni haina riba uki militant sinsina mi halaga kalaga madugi nomai pairaga chappa mi edo shopo kanda ngasagi terrorist aduda militant aduda amu imphada security piraga puraga like magi anabada yengdili binine angakpase adu kanana government na asondati akhoi tampakna nagadana meitedana kari tawe khun ngakjage hedana thang arai raiba pairaga thopa singdana watang ta koiba phaya sondana mi hatpa kuki militants terrorist haina riba mi sidadi security matik chana Prime Minister Lapogi type the 100 gari si putholaga lai magi lai and people say chali riaba adu kanana no government na neba adu nga sidi ilai na nga si dolai thabi da kuki singa maite changba yaroi haibase tawbung ngamli punu makse present government na thohan ba neba karigi ai hairake ba maramdo ngasai kuki singi changba yagani hai thokre kuki singi loina chappa yani hai thokre KUKI-ZO council na gwati da wari sase chakre KUKI-ZO aduna lawa chakre Delhi the Kaure Chakre, other the Kaure Chakre, Nahan MLA Amana, Kuki Singlita Purugaha, Unagi Habata, Security Matic Chara Pigre, Moigi the law in the free passes Piraga, Pito Creaba. Aduna, as I cooking a Kali says, my taste, I'm sole, a coin of Gre. Habiki Wakanda Hoji conception layer. Send a high a group ta, Kamama Chetan over the cookies in Sina, my take the teen e crab, high crab or Zanando. Tina, Maramdi, the government a Toribo Monse, Maramdi Moigi me, Lan Tenabada, a soap of Hobada, Impada, government in the Purapire, Yam Luna Yengire, Sondana might take the day, Quite Tira, Pag and the Torre, Nagada, Quite Tire, Moigi de Yango, Aduanahan, a Copra, Mayam Changla, as Parani, Adu, Operation Torone, Harora Mego, government a commitment Pirego, Home Minister the Keringa, Sam the Keringa, Helen Tarego, Kari Toy. 파바나타나 아마도 레리바 테러리스트도 아무 부토르가 아케임다 탐바네네 아도 고나데 찡작세 비살라메네 나랑 통랑다 누피싱나 마얌도 우비레고 누피싱나 나가 누피 마얌 토르가 chấp 야로이나 쿠키기 찡자 부르가 쩔리버 싱도 아도데 호지 쿠키 싱세 멜리텐세 테러리스트 싱세 까나나 욕할라가 탐베하가 뭐 government 욕라가 탐해야 봐 아도나 government 욕없는다 쿠키디 방갈세 파전나 레레야 봐 좀나 토픽도 chấp 보안에 아이인 티비 와나 되고 좀나
aduna hojiki cookie sidi everything moi chapaya da bam pham leite even impal power the free the chapaya khrade security period chapaya khrade what is the problem of the cookies now cookie ke problem leite chingchang na here ja ba sipai na pupi den leire ha ado sonda de maitai di chapaya te maitai na khulai pai ba di kotang tan leire naga singa bunker sembaya de thukai bire chapaya dre see ado the government na full protection period ga in favor the leire bana hojiki ko cookie singa maitai di changba ya ro have ta ne moi di very clear maitai chapaya khiro have se notice thoina nandi ki thoina ado so the government na surrender tobo wa ne ba aduna cookie the government na surrender se tobo mong da silak pane na hojiki cookie ki public sing na advantage se low bane ba ado ngasna han changba ya re khole ado hojiki yango se sida maitai sing na dolai thabi da change have kanda hojik phobo da 장바 야로에는 가라 오픈리 시모양 톨르가 떠리 시기 이코드수 오직 메이테시 한전방 감들이 이낙낙과 영아 뽑히기 탕나바 관타비드수 메이테 한전방 감들이 government 시스터디 떠대봐 메이테싱 시스터디 떠비오버 government 아시 캉들해봐 캉르 사래봐 아주 모두 뿌노먹도디 라이톨르가 쿠키싱아 에어포트 락버제 마시드 시큐리티 피르가 레레 쿠키기 아와 진짜 라이트레 해봐 마팜다 시바이 고 government에는 진짜세 서플라이 떠르가 레레 ayo cookie amana atu chake harade ngahan yengo cookie gi leader amani lakpada gari kaya escort kaya pie akole na khangli benuni what is this aduna punamak to aina last the thamjaning bede government na thohan bane haijaba Prem okay ado hoji maitai da cookie na usit thawai dere te sen haige akoi da che tawe maitai sidi adum yang hatang lana ga tum to gani moi masen khana gani moi di paisa na themba ya bane akoi tawrake moi di kari no khara ama tawraga akoi na kari no apamba pi ba da maitai se loina dum lai gani akoi da che karam naraga akoi da che ire ya ba no ai te ba du kana naraga akoi gi government party leader sing se soman bagi ne ba ko ado ngasai KUKI-ZO council ban tawkhiba group to bu karimaya government officially Guwahati da chalaga wari sabno asigi result ne ba hojiki mathang ado CoTU se power le rakhe madu KUKI-ZO council wari sabdegi ngasi ada terrorist le madu phaba ngamdare mi hatpa du ngasi phaba du puthokpa ngamdare wi hatpa mi adu da hojik mayam na maitei na naga na sauraga mi taruk sakat pa kumna kalaga charaga chaba ngong da tawraga hojik matung makat je mokta puraga thamba mi adu ne ba nahan na sida rims da purapa ala anaba yangbado adu team ne ba adu mi du phage haidada na amuk rims da puraga yengbiri bine adu kari hairani Yamsabe wajaga Ashang Kasar aduna rimske thodok zu leibang yam prasama yam pen gi dabani aduna adum bal alhoba mapani ki changjal ba adum ba Manipur da landa ba kangu ne na khangaba myoy sing do makoi na full protection da full security protection da makoi gi ana la yeng mari leina na akoi leibang yam gi achau ba mop ongkhak su lei gi bane mase kanglup nai dana makoi gi mayok da yaning de haiba gi adu gi achau ba makha impact so akoi leibang yam prajana akoi gi lengak ta pi gi ba phum lei adu lengak na yam na ka he na haibo phum sing dam mun ta san ba phum lei aina ozanano duna haziki dolai thabiki thodok sisu yam nungai taba thodok ni masi yam senga haigade malamde akhoi isagi yumda isagi leifamda changi haiba tamda adum ba karai dagi lakba jati no khangdama mayam duna hazik Manipur da athing ma pisalak bose Manipur ja ji totally makhoi gi makha da leiba adum ba laibak amaga chamana ba Manipur gi leiba MLA elected members mayam je kuki gi leiba community kangu control da bugi achoba khoi gi image sam khak taw do khoi leiba mem prajana ui hazik se aduna mamang da khoi meitai na isagi yumda changjan gi haiba tamda security forces mayam khakna thingebe wafam lai changhan gi de tawdo khoi meitai kharana na khoi nabu sapu da chang na ba khona raga khoi gi turen lal ga masai mai changu gi achoba khoi gi social media da achoba khoi gi madu gi footage sam khok u gi bini haiba da yam na nungai gi da ba prajam yam jida adu ngarang chatkhiba adu ba cycle gi kuki NP kanguna sinba rally da security forces mayam kakna bhajan ngak sel madung da makoi yam bhajan makoi gi rally je mai pak por rally am khok oi gare kuki hari jati ji gi aduna hojik bhauji da ngai oja Ashang Kasar no hare Manipur lengak se hojik se blunt hoiba makoi ji deep hoiba makoi ji kari gum da dau da aduna maram oidna ngasi thoiba mayam je thoan mani haiba gi wafam am khaksu thambi gare so far hojik bhauda Manipur ki koi gi chief minister tha manga mapung pharaka daure hojik se Manipur gi chief minister hoiba aduna resettlement gi matang se last MP election में आदि लावर लापने resettlement ताऊ MP election जे एक वो बगा resettlement ताऊ नहीं हर मजे हज़िक सही नहीं मपुंग फादो करे हज़िक से resettlement still मपुंग फादे ताऊ सुंग ताऊ ताऊ तो बच्चा बना ले अदुना मणिपुर की हज़िक ले बस CM के
मागी लीड मखादा मणिपुर की हजिकी लाइब रीसेटलमेंट से करी करम मियंग येंग वे हजिक ओइब फिल्म जिदा अखोई हजिकी मणिपुर की सीएम से अदे मोगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लरी से मणिपुर दा इरांग अमा ले से मोय खंगम दो मानदियो खंगगदी खंगबगी थबा अमा तौद्रे मोय अदुने अखोई खंगम दो मानदे हाजे काउम दो माले मोय नुंगाय याय फदना को अखोई मयाम अखोई मरी मंगा सने मंत्री वरमनी चीफ मिनिस्टर मोय नुंगाय दा दो नुंगाय याय फबरोम दो सखरेबा ngarang chaliba keno du kuki inpi kampopina chaliba leli du da yam pongna government challenge to ga ngangi ba respect buffer zone na ri yomana ai buffer zone manipur government buffer zone leti habini ko aduga mogi hujiki yam ponga thabani hujiki keno di screen da yeng biu mayam ko ngarang gi moi pai backdrop da yeng biu ba protest against the resettlement plan at dolai thabi habine ba yam pong ibini ko sum ngang ba yo pa de direct maduda mapum moina chali ne ba protest against resettlement plan at dolai thabi habne ba dolai thabi the resettlement plan ji kana tawi dc sing koi concern dc sing to government to tawri ne ba yana bai makha pole khole to dana ko sigai to dana government to jaba thora am da government da buffer zone government leiti habu phone na haire ko buffer zone ikai khumna wa ne ba buffer zone ikai khumna government leiti habi ko yam ling ngang tra adigi moina ji dolai thabi da koi maitai na mo na khunda le ta ba do madu yaroi madu gi akoi thingi habne ba dolai thabi wante मैतेना चुचामपुर के मोरी वगैरह एनी कांपोपी और तुंगा मनतान बा जगह सिंचे मसी संग सुया यार वे हैबने बा संग सुया यार वे हैबने को याम फोंग नारे को सेदा कोई की ओने बन चीफ मिनिस्टर ना कोई मैतेना बिग बर्डर की रोल लौरगा मयाम सिंग अमते लमदम सिदे इंग तप फिबम प्रोक्सी ना हाई बी रे को बिग बर्डर की रोल तो मई केनो लोबी रो ओने बन चीफ मिनिस्टर ना कमिटी में से मेरो बिग बर्डर की कमिटी हाइगेरा अदुगी चेयरमैन लोबी रो ओने बन चीफ मिनिस्टर ना दुगा कोई की मागी द काउंसिल मिनिस्टर याउरिबा मैते यानी इम याउरिदना मई मंगा जा अनि दुगा हापी रो अदुगा मोगी कोलिशन मोगी गवर्नमेंट कोलिशन तो यो पॉलिटिकल पार्टी जिंग एमएलए जिंग दो मदु मैते जिंग दो हापी रकम द सेम्बिरो बिग ब्रदर कनो दो रोल दो लोनो ब कमिटी में सेम्बिरो द चट पहुबिरो ने मोय वेना प्रजा दिन जन बिगनो बा ओइ रो दो पोने बको यादी डॉक्टर ना अना बसी या फजना थवा याव येंग ब मतम दा अना बसी सुम फगद्रा यारो दो बोदा दी अना बसे नइम द पुथगरो मफोन द पुथ होम सादे पुथगरो हाइनिदना सुमाइना ओनेबन चीफ मिनिस्टर ना था मरी हेना KUKI-ZO जिंगसिदी कोई लाव इंग तप फिबम मद लासी कइनो कइनो खनरसी हाना लेगिबा म्याम द कौथोनरसी खरा ngakthong ngakin तौनगा कोई पीस लाना बो खनरसी हाइना दमा हंजन दा पिन तौरे तौबो याबा तौरे को मा खुरुम दे द खाबने मा चीफ मिनिस्टर मोइद को एक तौबो याबा तौरबने बा अदु बो मोइ मवा सो लोबिद्रे अदु दिंग साइ डॉक्टर ना अना बे येंग मरुद बना बदु आपु थगरो हाइबा दमाइना ने ओनेबन चीफ मिनिस्टर नोइ हंजन हाइद याद्रमिना फरे फरे नोइ म्यांमार ता ना पुथगरो हुजिक लेमिनै बा हाना लेबा KUKI जिंग हाइद हाइबि दारे हंतक आसोंदे संगे बा KUKI जिंग श्रीरांग थोले बा कांगु जिंगे मोइ अनाबा लायंग बदा लायंग बा यारोय दबा किनवनी मी ने अनाबो ओरबने मोइ मोइ वाखल के के जे मोइ थोंगे सेमतक सुया यारोय लायंग बा यारोय अदु मोइ म्यांमार ता पुथगरो हाइबि मोंग द मोइ जे पुथहन बिगरो बा पुथ अदुगी थोंना अदु लेगदम ना हाइबि दा कोइना अगो ओनेबन चीफ मिनिस्टर ना सिगी मतम दा होजिक सिगी अजुग नो मतम दा इलेक्शन की लांग द खोतना वोट खोमना तौले बा अखोय ना मणिपुर की होजिक की लेबिदी बा ओनेबन एमएलए सिंग बोट की लांग मोतने नरीबाग न फुरुप हाना कन्नब होना बियोबा नरीबाग न फुरुप कलुचो हलप मतम नोई की दमक तुम एमएलए की फम मंत्री की फम मयामना थिंदो थमंगनेबा सोंद बोट तौद मयाम चरक चाहिंग मी सिंजी सोंद हुजिकी लेरिबा लेबाग कन्बे वासी याउद्रेबा खै लेदी KUKI-ZO सिंगसिना कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की लेरिबा हुजिकी मेंटालिटी मागी वर्किंग स्टाइल मागी तौरिबा मोंग तौसिदी सिंगजमैदगी KUKI म्याम लाग सिंगजमैदना बापू परा पावगा लेदिगे चलक तो मालेबा माइ मोंदे चले लो अखोई सिक्योरिटी फजन गाव सिंगजमै तु बाउ बरादी हम सामजु नतिदना को सी बाउ अखोई की लेली चलु KUKI म्याम मनिंग तमलु चुचामपुर दगी मोरी दि म्याम लाहलु पुरो हिलु कोपतो तो पुरो पुरो गाइदे पुरो आर्मी तो पुरो दुगा लेली के चले लो अखोई मदु तो होलु गान हाई मन अखोई बिग ब्रदर रोनी अखोई दि यादुइन हाइबि पोरम अदु चखरेबा अदुने अखोई हाइजेसे सुमाइ लेबिना हुजिकति मतुंग ददि हुजिक लेइबा एमएलए सिंगसे मोइ वा ngangadre yamana tumin legre oneban chief minister na dum mayam na pam wa sid am ta ngangdre ba thabak to me ko to ju parikha da akoina answer mayam khumju pass mark yodu fail natro to ri do koi magi jo mayam na pam pass mark to yog do moi fail oi re ba aduna hauji lei ba government da mong da su mayam man pakdok to bodi MLA minister ju ayam ba lo ya ba male ya da ba khar budi le bi na ni ko अदुगुम्बा मरिबा नुक्सिबा मसे खंद्रबा मफुरुकी मयाम वारिसि येंद्रबा अदुगुम्बा एमएलए जिंगदो मदुना मतंग बोट खोम लापददिने आइदि मयाम इसे यम लेदाइने अखोगी करी तानिंग दे उक्सरे लोंगंबर कोइमुगो नंगनु नापदा चिरोन तोरनु इसे यम लेबिने मदु इसा की मोबाइल हापिरो स्मार्टफोन मोबाइल दा ममा हापन बिरो दुगा मोइदुना हे बोट खोम लापगने अदु इसे थादोबिबा
aduga muk khara adu isai tha bok de khadang khang de ne sa na lei bak manipur ga bi isai do sa ga moi sam dang khangan biro wa khan han biro wa isai do tha bi moi la ko taning de ukjare longnam ba koi mu wo nganglu na pada ga do adu ba isai ga moi ne hela ko moi wa taning de ha bi do akoi sma hai bok sang am ne ba chin na ngang di moi sauning bi ko moi hela ba mo ba thok thok tha do ta han ba akoi myam sum na koi ne sum ta han ba adu ki thak yaw le ba kari no bo sik to ri se state government na si yo to mo yam je kadori huji ain kai jakre akoi karen sidana khar kan ngang ur kana akoi na ngang ko dan to na ain du thir kadori kari gi no ba buffer to akoi wakhal da idp sing gi wafang gam de yeng bi ba idp sing ji mi gi wakhal lai bam le ba government lab je mayam gi lebak ma gi praja du gi wakhal nungai han badu ne ba wakhal da re le je ma cha khar bi ja ba po sei khar bi badu na mi gi yeng bi ri ha bi ya ro ba nungai ro ba hai mana phana fabricated how mayam sa dana khotana mi le hela ju tumpham jamam bi ju nungai ro tum du wakhal nungai de mai tum ya de no ba wakhal da ne ba adagi na wa ba koi na ne kawru kai wa ga jani akoi gi chereng khar khallaga akoi gi ngak tang gi wen tro ko akoi ngak tum mi nungai ba kai gi akoi lai khuram lai ni lai pham lai yo ne wakhal da ne nungai tum po thang am me ba adu fabricated lai ba ma gi mayam sari ba house mayam sari ba khori mayam da lekta wakhal di su nungai handramina IDP jing wakan tu chunung item na karam manu mita sanggu na habu wakan tu lehendre ba amukan thap do le bsi dolai dabi ngarang gi lidi satba sing sina chusampur gi boro mori go ro te ba kampopi go ro te mafam jingdal dagi le pa chelak pa lanjing pa meitei IDP sing da wakhal da amukai na thap do han gre ba ngak kotha jarur bse o khare ingdan re ko akoi amuk matam athu matam da akoi lenga na chukan chinbi khobi dina akoi sangba ya ga da na wakhal ma saga chu ba anoba asagi anoba wakhal gi mayol ma chong podo ngarang gi keno china amukana akoi gi wakhal gi mayol du thadik khare ba mayol thadik pi re ba masle go mine kari gi tiyar gas kap da banawa labar pure kari gi kap da banawa bener de kari irige ba resettlement plan gi dolai tabi resettlement tawri ba plan do adu gi thawang adu kana tawge concern DC yaw na state government to banatro adu moina ngang moina pai ba mogi kanu da to backdrop ha ga kanu banner se moina ai respect buffer zone ga ai ba yam uchadana ngang ba tori myam se kari gidam ka sida chalali no adu si leli kai gi thing da bano sida tiyar gas kai kap da bano sida labor bure kai kap da bano sida kai gi lathi sas kai gi tok da bano rim chosan da tiyar gas kapa jening te tiyar gas kapa adu gi thongna le ba lathi sas to ba myam da lathi sas to ba adu gi kino jing du government du na adu gi security jing du na ngang asida kai gi tok da bano maning tam na to hu na ba adu na hai ba koi government na hajiki to ba myam je manipur thon ba problem je moi thon ba ne ba asmai sum tho di koi di hingba nga moi manipur gi myam de mut kani moi hak tok tane manipur gi myam je yalomi myam je loi mut kani hojik lai ba government to bi san ji di meitei ga naga ga china akoi gi refugee illegal immigrant adu ga kuki jing sina indigenous people akoi na adu gi tak tham gre on thong na bi gre ba indigenous oi ri ba akoi gi aseng ba mi oi ri ba akoi gi keno jing jina meitei ga naga ga china atopa keno gi lamlan ba hai ta de ai ne ya da ba mi to pon ta haraga hojik kuki jing na to ri ba moina to ri ba ling ni oli ba moina phangi bi status jina ai ne ya ba lamdam sigi aseng ba yelomi aseng ba gambu gi thak tham gre ba si da ri sum ba government ji karam ba praja na karam ba miyam na ninda akoi yaning doi no mo se okay odan do marak thachagi matam ju aten jale maroi no odan do hajik mayam khok thambi re isai ju mek phaja mayam kha akhoi phajan tv gre hajiki odan don thamgi ofang do mari leina haji akhoi resettlement process si am tapna we manipur da ji oi ri ba se om jira adu mamang de resettlement gi akhoi wafum mayam khok leirame adu mapung am da fa gi dre adu hajik aten matam dai ba tha tare ni pan de manipur gi future election am khok leire ji se adu hajik resettlement hajik try da tawri ba hajik koi government na tawre poche political objectives oina ubi bra kamai ni yeng ba ya hajik oi refusum jira kai masina political objective ama haibase kaim to nati moi sum moi di sum koi thaba ma to seriousness sam change ba seriousness sam changi aduga study yam change ba sum mina haini ga na policy settlement tawni adu tawni ada tawni haibade kari ko mo na plan am to mo da plan do ye khai thingai big da di kari tawni military prowess akoi sipai thana gi to bungam ba sakti mayam du ka do kamai sinani lamin du me kamai laksani haibadu yaw du na da settlement tawni adu tawni si bi sini ne moi de akoi meitei jing changgel me ka lo ba chida cham cham ba khalom da government na tori ba mong do government na kya lo do mong da resettlement plan tro mi se resettlement plan lama dolai thabi da to mi ba mo na si da kai da to ga chin da microphone da sum resettlement to ni ka na ma ke dil lo na to mi da akoi gi cham jara ba meitei myam di cham cham na sang ure khalo ba ma chwai roi ma nga moi dra ba kai di government na to da mo na adu gi to plan du gi matung ina kari kari chekin to
kuki sing sina kari arwam thorang tawri karam ban mi to nongmai ka no honari si akoi intelligence input myam khom dana adum badgi nongmai kamai phagakani haibna chingdu adon da wakhan thada dreba kai ma shir kan da si sibina chu mangja hobagi pm ne bojik lai je adu that man tells no telana asiba mina wari im telera roeba kana chumba kana lan badu am da haida roeba asi sibe su mangja hoba bojik maitai dara smaina changbada resettlement tawre yare changbada sire kala jeba asibu du mangja duine ba adu adi akoi gi life ki security lehinda ba ade government ju resettlement tawne aga madu ki proper planning am ta leitana हेतो रिसेटलमेंट तौने हागे रिसेटलमेंट तौने तौगदो मखम दा हाना सिक्योरिटी अरेंजमेंट फजन थमकांदा अखोगी खुंजा जिंगु सोइद ngamoido mongda madugi leire habdo ma fajana hodaga study tawraga area adugi ma'am assessment loi tawragan yaragan moina adugi plan tawga thajin gadau natraba hoji resettlement ye thugaire ngamgadam ngamoiduri ba khoi hangjeidi manipur government na asi kuki na yetpadagi akoi dolai tabida maitei gi resettlement sangba ngamgi dretadi government ama leibi ge gana ri ge ba government gi precise question je kai no ba government amana tawba plan du moi khara tholaga liri se thugai ngamta di government jena thab tawgi thabak si kari thabona kuki jo singjugi marchida makoi gi minungsida akoi gi state government chalai ri bra ba wahum je koi sumai thamjage okay Dr. Premananda ngasi bawa manipur lenga ki maike gi kuki gi any organization sing na ai ne ada bathabak natraga khoi gi constitution gi wang da tor bathabak torom gi ka action lokhat pe gi wafum ude aduna ningjang abada mamang da world KUKI-ZO intellectual council ga wa dum ba khoi kuki gi organization am khakna manipur da lan torani haidana laukthopuni adugi matung da manipur gi cabinet na khoi khudak ta moi mi pham matung da UAPA act unlawful from the adu makata na makhoi se unlawful activity adum work organization am khakne lauthoki bi from the late madu center da gi ayaba pirakte haiba gi wafum na chingba aduga masidi center da lauthokadam ni haiba chingba adu ngasi ba so far haji phabula kuki na adum ba landa mayam khak tawgre adu gi landa adu da mori gi hana SDPO eramba chingtham anan bawu lai gidre aduna manipur da ngasi phawba kuki gi organization na tawrpa unlawful loiba ek mayam khak se lauthokdna adum lai manipur government gi maikeri aduna ngarang jo koi meitei daba meitei gi khunda isa gi yumda isa changjage haiba tamda kuki hariba makoi gi kangu sina changba yaroi sigi against lay habi gi wafam khak lapasi lenga ki maikei gi karium khara makhakti masi act tabum thok tabra aduna right to life koi gi freedom of koi gi movement koi property ai ngakchen abogi right haiba me amsi loina kuki gi kangu me amna loina matpagi adugi achoba example du ningnang urise aduna hojik akoi gi lenga ki maikei gi kari legal action lokhat pa mathau da ge habdo adoi area do focus tabu ai kanoni ngang ngang dram ai assembly da oiramodi ai ngang na level mane ba ko adu discussion ni na manung hun ani na khara ngang tare hojiki post kanoni yamna action di yam lobu yare government na aduna ai di akoi logi satra moina haibu ikai jare da kari ngang du khang thre sidagi na law violate tawdi leitre ba ko sida action lawdana hu phu lei se sima angak pa hai tare aduga han ba dai nga sai gi chatliba rally du da mamang bu tharo maning bu tharo central armed police forces mayam yauri do adu su angak pani adu khoina moi se part of rally ni law tare ne rally du gi rally mayam chatlidana mi mayam nupi mayam yauri ba ko adu gi moi se Central forces mayam kisu rally de yaure hai ko ade cobra boy ro moi they are the part of rally du tare ni haide moi du kaim le moi du itam jam chachari moi nga pa na trenga sai du chat pa tare aina ta ko sigi rally di dolai thabi gi sidi in government india gi forces yausel every settlement to ya ro ji photo du ubani ko moi na khara objection ga to di phai thai du kaino atopa loan na te english na thari ne ba natra ahan ma thari du Nando na haiba doi mun ni yengkan time put ahum ni amana no aha man kanoni protest against resettlement at dolai thabi thaba aduda dum protest ki kano do banner do shagai ga mi sing phu phu tanya ram adai do dum haidi akhoi gi law da lai sidi article 19(1) gi akhoi gi b da freedom of assembly peaceably without arms haba association to budi ya assembly makhalam ne base adu without arms adu madu lawful ogadaba lawful du na oi ma je thingba ya bagin article 19 gi akhoi gi kano da yaurani akhoi gi 19 gi clause number 3 da yaur kan reasonable restriction thamba ya adu akhoi na khangwi gada wai bu mase akhoi na sum yengoda khangdine sarkar sibu lairi ka si leiba ngam darbara si lupa
चामरी यांखै खक पीबनी सिना तौदुनी भारतीय नाई सैनिटाइज इंडियन पेनल कोड अनौब सिदा अनलॉफुल असेंबली नि यावबनी अमकसो हाइजगे अनलॉफुल असेंबली मी पपुन पुनबे यादी आइन यादव कुपुनजे अनलॉफुल असेंबली कवि 189 Section 189 of Bharatiya Nai Sanita. Police kasi am to tabi draba, ESP kasi tabi draba, DC kasi bulay kap to labi draba kang dire. Si India go Indian Parliament of Phone bunine. Bharatiya Nai Sanita ano Indian Penal Code 2023. Sigi 189 do the yaw buni section unlawful assembly na unlawful assembly oy taragati maduri yaw mi khudi ma si lo na bag Dandi Pangatabani, a member of any unlawful assembly should be guilty for the part of the unlawful assembly. Yogzabani Ivanida, Sidatum Chatabayare, 189 and 190, Kutakatang Haigadabani, Masida Ain Kambada, Masida Mapamdugi DC, Aduga, district magistrate, as well as superintendent of police, Moishing Si, they are strictly central forces in morality, Komudi Kangpoti. I heard Adu Laksage second round. Second forces, central forces in China, Marata Lati Muti, Mona no me captors in a Quina Muda, I'm high Adiko. Central police no payas alos mana pay mo mangda terrorism attack to roboko mo na kayong kapunova adu mo di morality adu do ay horen haijageo yam lu bane haijado si madu ay hai ni lo di yawbani ano sidi clear case of unlawful assembly ni aduna unlawful assembly ko ta tang hai ga dabne ko 144 chala hai ko ta tang hai ga dabni akoi sibu mafam dugi district magistrate ki laitrabara DC ki laitrabara aduga superintendent police ki laitrabara ko si tarana pali second on the acting da higi dura wafam da di thajauge central force mara laite habje okay machine ju yar je koina adu ngasi ba watching gi saruk amade khoi valley gi saruk sing da moi ni yeng miyeng se valley dana yam ka he na yeng bai wafam lai sing gi saruk sing da ngasi ba khoi protester na traga rally tu yaw ru miyo sing da yam ka en phu bu chai bana traga even ngarang gi da Dr.Yumnam habi du khoi de dum rally du gi part moi na moi de rally du da dum saruk ya re habi wafam na sing ba aduna akhoi na social media de am khak ugi bi wafam lai re khoi ge lai ba kuki lalau ni khang de na traga kuki lan se da me ching yaw ru miyo sing da Assam Rifles na traga Central Forces ki uniform set pa koi mapalom dagi koi ki manaton tum mamit aw kangu awang wang mayam nuna noi ka pa tambi video mayam khong lai gre adai wai du di mara lai ti ha bi koi na mo koi da madugi chap chaba makoi train tawi ha bi madugi proof phang daru social media da tholai mayam nuna adu mayam khong ugi bi phang du lai re adu hasiki mara lai tabi phang du dabri man second round la tringi hasiki ya kidam focus tawi ram sai den ai na haije sina kainoni government se akoi sida akoi si 352 leiba na tebo national emergency leidana state government uthai gi dana state government am leini ba government ngak to ni phida lai ba adu da ne lai padra bara akoi tawi leiba se kamai to lu na panga da leiba se koi ba mem ta da akoi leipung ga phamaga ma to pakto to ro bra khangak tre aina case am pulai se si case pa de aroi government Naga people movement of human right against unit India 1998 ki just mangan health to buji pa de aroi he the sagi central armed police forces mayam se Assam Rifle Indian Army BSF adagi nangi akoi commando unit handak sia pe ko changa pa cobra boiro atopa khudi makse moi independent act to yar moi na sangai se in the air of civil power ne mi adane ne moi lande se moi na tumina sali do tumina salu hai na akoi civil power na hai koi government ai ne akoi government instruction pi ga da ne ba forsa salis akoi government hai bani da mingonda akoi na lale hai yar moi di hai ji to roi mi tau tu akoi na hai do ni moi lai in the air of civil power supreme court na hai re Supreme Court kari hai re pa de yaro sidi akoi gi Supreme Court High Court akoi na plea to bu mani si lo de hajin bai ai na haja bu sida hai siong judgment sing aroi bada the expression in the area of civil power pa haja manati abspa thamaga disturb power akoi disturb area lauk thoi si abspa gi adu su in the area of civil power adu su abspa gi section 3 da yarong ga doini changai ba akoi gi normal police na akoi si public orders maintenance to bangam dre aduna in the area of civil power gi damakta central forces sang ini na abspa gi section 3 da yarong mane abspa su independent act to roye asar fal sala no ya ka po akoi police yarong mane ba police instruction piram duine akoi na civil power na mako oi duine ba civil power the government civil power kawi akoi gi home minister civil power kawi akoi DC civil power kawi police civil power kawi sina taw duine bi ana civil power in the area of civil power in entry number 2A list 1 entry number 1 of list 2 the kan sabel sedungi si mayam khaire adu kari haire civil power state to deals with the situation affecting maintenance public order which is the necessitated the deployment of armed forces in the state armed forces of state armed forces mayam thajale civil power mating pangnam ji supreme court hai natro ade amasu haire the word it
एट इराय लाइबनी अना गा ममांग हाइजगिबदो अखोइ इंग्लिश के खंगद्रबरा बाक तारक्तबा एआईडी एट हाइबनी अरुबसु नति सिदी डिक्शनरी फाक एट मतिंग पांगबा हेल्प हाइदुनी कोऑपरेशन हाइदुनी एट सिदी हिदा यावरि द वर्ड एट postulate the continued existence of authority to be added man एट तौदु authority लेते एट यारोय state government civil power लेते काय एट लुदोइनो and civil power madum leini एट तोइनी ngai दुइनी mating pangdoini this would mean that even after deployment of armed forces civil power will continue to function adu mati thabak chathani haire ade amam phajau yauri armed forces union would operate in the state concerned in cooperation with the civil administration so that situation which has necessitated deployment of armed forces effectively deals with normalcy is restored normalcy restore tongno bidamakta civil power et na bane moi lai si adu akon elandreba adu gini aina I main argument ke no kanda central armed police forces to mo et tong no lak pane ba koba bo oiro na hawai de lerek pa asana ful oiro border security force bo oiro indian army bo oiro moi myam se akoi civil power et na ba lai ne adu akon elan mam changi akon elan dre aina high the main story city state government ne okay state government Dr. Premananda khoi lebak myam poi prana pamaji mapani gi sangai ba central forces na trage any khoi mating pang namai dam da lai ba myam ji people really khoi ge makoi de support tawe tabo makoi na taw thabak thoram ma di makoi activity sing da lebak myam praja da pen ma thok dai aduna virus lai tawa adu ba security force oi bi wa ba di khoi lebak praja na yam kai na kan demand taw ba laukong taw jab je aduna adu so khoi instruction pi do ne sing da sung mai ka po smai taw mo sin mai ka po hatu oi di ain ma tungina adu hai sangi government ni mai ge adu aseng ba din ne ai ma matan lai tre ai na ba khar law re preng sai gi question je ka sensitive oi bi sida hauji ki ITL ka hai ba CoTU ga hai ba KZC ade kim ga hai ba KSO hai ba phak taw organization aseng ba di moi se unlawful association hai ba adu na kadai yaw ke na section 3 of अखोगी unlawful activity prevention act 1967 makha laukthok kadabane laukthok padu central government laukthok kadabane adu central government nothing know about the ground level state government na si tha kadabane